meni edimi ni wo fie meni edimi de ni me di boafie di akrabe ya mane maame no na meye di akrabe ya mane nua na meye me nua no me di obi tu kwan Mr brother me to kama no me step sister me dine wo no shop store ne wo no ono ne timinji teku minji simpoa edan omutim omu best omu dem nyina mu bibia me na meye ni nyina dan wa so ye wo ho de ato wo si dan ma wabusuafo no na wasi bia na Edwin Gyimah asembisa na ne sister the way ne sister ne kasa no exercise ne sister no ko baifo say omu nim ehu bi pa na brand wo bofam say ye mu bebre ho aye abusua do abusua ye ba se wo de wo wura nyina ba sha abusua mu de enye lo baby obi abrin chia kese na ema wachi mema waju mema oni nyina depending on where you are your location is very important ya fa me ben bros a high Xposed GH me pa cho ewiase wa ese from entiwada ena sika ewo ntaban nti unya sika no ahwe mu ye abrante bi afa no Edwin Gyimah em se Jesus ndi amunim ba na obo Black Star no obo born to South Africa. In his prime, no, naturally the guy was serious. Number chance upon his video, and ne, I say baby on in the real better crown. I get it because Sabe, Nippon on the real show moon, which is the bush for a normal Gyimah. Young when you go to the interview by in the casa. Minim send ya wasi afefe na wanya opportunity na wajina Ghana Black Star mu na ebetimi aba se oko 0. Mentiase dene see ya obi a wo se contract ubetumi anya 21 we fraw na we fraw bon wo ginem ontimo wo ginem ana wo den na ba utimi akọ 0 to the extent wo ma ne wo yire nyina eba fie de obeda wo nim na wo ne nam abonten den na ba me want Black Star no na me fight it sa kind of thing. Now I have a feeling and na man for to catch me. Now me find more spiritual for me catch him. Some bibi obi any dimichi. And during Black Stars ni na me back come krebu me bana me niye me ya. Ebu me bana me sisi me ya. Me da sorry a me da sorry me sorry no. Din se me sorry fi ampa so. So bia e de obasa bobo na ye hia wo me chi nyina nka se. Park na so no. Me untumi sorry. Na wa company me de hye me ho. Me de shame because who you pia ye be kan wosin che be mo bia bo nti wo de hye ho now tell some mo hu say o kasa kra ye o ya ana ye be ye di wo be sin che any time bia I've gone through this struggle within a lot ema ebusua ni enim ema me da to mo se bibi course o me life ni omo bibi omo yemfa ho here say atisem bia me tin say me ma me say mo bia nka nkyere mo bia mbo bia mane because the air to my brabo ne sunsuma de na bakubia me site in crown so here say nso say omo so ma yade a ebe ma maboafo enwan yedin enokure ni aboafo wan yedin pa aboafo wan yedin amame pa ma mpenifu a mennim omo e wo Ghana both South Africa ebi mkwa mennim omo kasa ni na de but say ye be kasa Gyimah ebia this the opportunity and I say no ma edin na tu hu anamo ma omo no de enam de maye ninti eye kwan bebre ma adwene omo de ma adwene edi agro bebre ama ti wadwene no kra hu nsisi hu so intimate wase a intimate me metenase a I was me thinking deep through the things that is happening to me na me assess my life no where I stand na me hu bebi a make ma tackle akọ because adwene no mo de den omo di ye adwuma no nti most of the time no me dey adwene so na operate to see the waker because na advice no e doso momi nyoma bebre dey atomi momi emu accident emu injury mi na mbebu ni ade ebusuan we na ma me omo won se bi fache me ngini so obi ada bonten omo mba ko mpro ada abonten bra na obobo no omo hospital mi ngini so obi ada bebi kura eto pan no krampo da omo ndebi da na me ba am di tu mpenifu anin mpenifu tenase odi kuro ewom o se Gyimah me wa hoden na de aye de me nkope ka bi na me nhoro na se dachi na obi hu mi se Edwin Gyimah pan na wo blasters a na me fa chensi miti na me nka sese na me
Say sikani ni hwa. Obi ani mu abia je se ukobro ka. O se wo ye ma 10 billion kra be hye. Adentia. Sa no ka kire me. Se bia na lifestyle so a wo black star na wo mu no. These people no wherever they are no I wasn't come to check mommy because I carried the family. Me ni di me ni wo fie. Me ni wo fie me ni di me de ni me di bo fie. Di akrabe ya mane maame no na me ye di akrabe ya mane nua na me ye. Me nua no me de bi tu kwan. Me step brother me to ka ma no. Me step sister me dine wo no. Shop store ne wo no. Ono ne ti minji teku minji simpoa. Edan omutim omu bes omu dem nyina mu bibia me na me ye ni nyina. Dan wa so ye wo ho dai. Momi eno na sunsum sem no ebe mu no. Tese o de sika to nsem ebe hye. Be basa. Enti me ne me wife ya ko sa di we hu anante asofofo so me ma ye de wo se me ye biara sa di ni emfiri wo. Ana egusu akoso me lusu certain properties. Welcome. I mean so akwahaba. Ewiase de bia me say, ni Bible be ka bia wom. O se no me enka ne ode ne ho betu nipa so. No me enka ne ode ne ho betu nipa so. En na de bia no any the time what it is. Everybody can say about 30 na kosu nyansa, normal nyansa because about 30 in the dry season or store and food so that in the raising season obetimi what I use. Sometimes no mean kase e bia braboni. But sometimes no yemu bebre ho aye abusua dodo. Abusua ye. Ba se wo de wo wure nyina ba sha abusua mu de enye. Na papa na sem no kan no I'm a young man, yeah. Me pacho usi dan ma wa abusua fo no. Na wasi bia na Edwin Gyimah. Ana no wasi bia ma so yere. Asembisa. Because for you to build for your family, catch o maame ni wudi, which is not a bad thing. It means a work now will be that. Because at that time, no, who say footballers, no, sometimes salaries are easy. Now me part of investment ben na wo yeah. And next sabe usuni baby da. Because you know himself football lifespan no very short. Ebi mo kra 30, omuntimi bobo biem. Ebi 32, 35 grad here. Where a Ghanaian football age to where on 53. Bisa who say, o start here na sika ban, o di sika ni ye de. Debi asem bia no bi ka che me ananse me dia to me hospital. I said, adwuma na wo ye no chemu mienu anam yensa. Fa ba ko a eye o main salary no de, wo di ye save to ntache. Nanya side job no na wo di ye lifestyle ni e masem na wo use de o e fa me ho. But say we main salary na wo dey massam de na comedy dache because I come start ba a man you know o medwane agyaw ene Edwin Gyimah eno nam ho asabe wo sere a wo hu ba bi okwe na mikotie ni interview no na ni sister the way ni sister ni kasa no exercise ni sister ko ba fo say omunim ehu bi pa na brand wo bofam say na se ba ko so kan ya na menwa say was blasted room wom. I said you have none eyesight ranye. Was your bobo na nkona ni sisi. Anyway, it's been high time I see a share niente ko focus about blaster. Onim say na ka say kudos one here. What me mbo work up ni bi. And then no to alleged juju no. Why is it in our blaster like that? We need to wake up. Na new way dey be I say. Okoto so be afo hia. Enso na wasa all dey dum no samienu. Because a bad eba be she ene Edwin Gyimah asem na aba amate se nkofo twetwe ne sere wo a wo sere no wo daache uni mo daache ne se na tie because uni mo daache a yeso na mananka du se guti na wusu bobi anim daache ti no you need to prepare for the future and can't tell me say I am still young so I won't prepare. You need to prepare because anything can happen today. Nipa na owure na obi bia hye mu na oye nipa no ene yi obetimi ewu owu a how are you going to stand as a person? These are some of the hard questions we need to ask ourselves. Obi o hono ma ne yire na asabe wo se woni ba bi da no ne yire no na onya adwuma ne yire no a housewife. These are questions that I need to hear from the guy because I will hear a housewife that know who should Jimmy for the BC that. Because and then that's why chire cry adwuma
na usika na na wo Cristiano Ronaldo ne yire or a businesswoman Messi yire ye adwuma and these are the world top people I'm talking about but Ghana ye watete kwa asem obi o hon mo nya kapre taku po se me ma me yire nya adwuma wanchimi because my yire nya adwuma na da che ho kire wa boawo ene na wo si wo da street ma oni ba bia kwa e say wa ba wo ni abusuafo na e ba beko edan ho 8 bedroom wo si bebre wo si wo dia ka ti san ka na ewe o metimi aka say wo bom di na osimom to mfa ma ewi asensu anyansa we Edwin Gyimah asema ato no na mnimsa wo so awutie me wo be fa ba afim because ewi ase from ente hoda and as a we afo sa na ahwe wonsa because nsa ni nyina ye baako Xposed GHFM Bambro social share me de tuma na wonsa nya kan manwas